twongeye kubaha ikaze nanone ku kibuga cy'imirwano. Ubungubu noneho umutwe wa gisirikare wa Wagner urimo kurwana ku ruhande rw'Uburusiya muri Ukraine watangaje ko wafashe uruganda rw'ibyuma rwa Azov ruri mu majyaruguru y'umujyi wa Bakhmut. Amashusho yagaragajwe kuri iki cyumweru tariki ya 26 Werurwe mu 2023 agaragaza abasirikare ba Ukraine bahunze bagatuye umujyi. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya RIA Novosti byatangaje ko Wagner yamaze gufata Azov yose, uruganda rw'ibyuma rwo muri Arteminsk mu mujyi wa Bakhmut. Bakhmut maze iminsi iri mu mboni z'Uburusiya, aho Moscow yakomeje gukoresha imbaraga nyinshi ngo ifate uyu mujyi. Ingabo z'Uburusiya zakomeje gutera intambwe iganisha ku gufata uyu mujyi wose, nubwo ingabo za Ukraine zakomeje kwerekana ko zishaka kuwurwanaho. Gufata Bakhmut bisa nk'intambwe ikomeye yabitewe mu kugerageza kwigarura Donetsk uko yakabaye. Uruganda rwa Azov rufite icyo ruvuze kuko niho hantu kuza mu 2022 Perezida Volodymyr Zelensky yahagaze ashimira abarwanyi bari bakomeje kurwanirira Ukraine mu ntambara ikomeje guhuza ibihugu byombi kuva muri Gashyantare mu 2022. Kuri iki cyumweru Uburusiya bwatangaje ko abasirikare 70 ba Ukraine bamanitse amaboko mu byumweru bibiri bishize muri Donetsk, babikora ku bushake bagamije gukiza amagara yabo. Igisirikare cy'Uburusiya kivuga ko benshi mu bamanitse amaboko ari abarwanaga muri Adveyevka, Donetsk na Ugredar. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.